nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru kunia gavana Kawira Mwangaza kathite ngoro kwithirite kwina miario mwanya kira kibatere kuonekana Meru ibo kienda kwagirithio tongeria pamwe ba siasa bakiwa kira gikwendekana ikubunjwo kwa thirikari ya Meru yonthe edu kulingana na mutaalamu wa gisiasa Oscar Mutugi na mukaririete wa kiama kia Nopeo Julius Bijewe bari wantu boibo bomo kwithira bwekarika bawete rwaria roro embere ya Senate na niyo kethire kamenya mwerekera yure kethire kiyokia nende bari wa kubunje thirikari ya Meru tindawa nonto thina iranene e kaunti ya Meru gavana Kawira Mwangaza Mutugi kareno twacio na njira ikinyanirite. Nyuma ya mbunge ya Meru muthenya jwegoro ukurukia muswanda jo kweberia gavana Kawira Mwangaza gitine na tongeri wa mwena akari bethira bakirita mugijao bamwe bakikanwa bakiuga kaba kaunti ya Meru ibunjetwe na ndi Oscar Mutugi na mukarigitwa kiama kia Nopeo Julius Bijewe nibumirite kuga mutarata jo kubunja Meru ni jumuraja muno na kairi kuri na umuntu bothithika bakiuga gutina nkiama ya MBC ira yumba kuthithia kithurano gikieru circumstances yumba gutuma county yumba kwa suspended. Wa mbere ni kuina crisis ya ndoa president yumba gutonyera mara moja kana jairi igekira ile exceptional circumstances jaitwe na chonande exceptional because ya iji kana de na ingi chimba kwa zinde county. But it is very clear that no monkapi the kuina petition to the President of the Republic of Kenya. Na petition area no monkai the is signing and then ina member pate kunyira 10% of the voters. Saizi kinyago kethirwa kuina yendekithia ya kubunja county. Tutena IEBC in place. Ira yomba kwithirwa ikithithia kithurano gikieru kana ira yomba kwithirwa igifacilitate process iu ya kudissolve kingia tongeria babarurania kaunti ya Meru ikeja kubunjwa na MCs barabari kwa mwana gavana Mwangaza bagachokwa kairitine kethira Meru ikethere kuona ntaira kukeza kutwika turibunja county ni untu bakwithirwa gavana na MCs batikwiganua atugachoka ithurano ne biu MCA barabari kuba kathurwa kairi na gavana ora wikua kathurwa kairi kubunjia county kana ku dissolve itumba kwithirwa a solution. Daktari Bijewe wariuga mbunge ya seneti kaireti ikiritwe muswanda jo kubunjia county ya Meru indi ikiritwe muswanda jo kuingata gavana Mwangaza gitine. So what will be in the Senate? There any issue about suspension at all? Kile Senate ni motion resolving the impeachment of the governor of Meru. Eunia kedere can discuss on the assembly ya Meru. Kutia kuijira the issue about suspension. And therefore, antobara bagoda bakera area o manduya suspension. This is the matter in question. The impeachment of the governor of Meru. Then can senator siba area. Then balekia ukurukia kena ndiko tueka the governor of Meru will have been impeached. Mudiene seneti nuretwe kuthikira mukari wa Meru ro karaganaja maturene na temo Meru ro rio me county kagitene karaba guchura Meru ntaira Oscar akiuga mwekeri kiratu niwe wije kire muinya bonganatia kinya senate rira igambaririgeri kwithirwa rigiko senate no kwithirwa tukiendekithia kinya senators bau bethirwa bakiriunga ndene ya county ya Meru kenda bakiariria mantu zaria bakithirwa bakiariria ndene ya senate bethirwa bakimenya mwananchi wengwa ground ine ni atia akuga na ina bakorotera ni othina yongweri ke reportrate to Shawero Juma reakwarietwa ni Mutugi kare.